الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو كدرس من السيرة في تاريخ نولا صلى الله عليه وسلم. هنكي إن يوتنها ك جلب بين إيوي دون كويتين إثيوبي أرتي كويتين كون إنن كسار مكة إذن عندي وندما نجاشي وتنبتينو جلب بين نجيا ko tambitori be kon Seydina Jaafar kanyum kadi addorno worbe ciapantato e ko fawi silmu be ko wiyete innen Habasha. Hande inshallah kon dum jangeten ka darsu men do ko wiyete amul huzn hitande sun nula sallallahu alaihi wasallam be makin den don hitande ko hitande sun hara non e ndara do jon ko hon dum fi hon dum nula do makani den hitande don ko hitande sun sabu ko hitande de tawata sonnajo mabbe jippinowo bernde mabbe nden buttinowo bernde mabbe nden wallitotobe ko wi'eten kon e noddugol ka diina buttinabe bernde ka suudu watta be feere ko on don feƴƴini e nden don hitande kanyum kadi bappa mabbe haysi sey woni wonabe julbe ko ben don kanyum kadi sakkotono heferbe ben ko ben don sakkotono kufaru quraish fi lorrugol nulado sallallahu alaihi wasallama ma lorrugol sahaba ben don kadi feƴƴini e nden don hitande jaka mi andi on do ko sonnajo mabbe on ka suudu dankotobe on ka suudu feƴƴini walla be kadi ka yaasi feƴƴini nulaado make nde hitande do ko hitande nu sunu kono ene nulaado ko inniri nde hitande do ko sunu ko fi beeda be feƴƴini jangobe go inni no wodi ko wiete gundo go ko nulaado makani wonde ma nden hitande do amul husn gundo go hino tommo tawata hara defte bujantake fi muɗum be inni no jeya e ko nulaado suni e nden dum hitande sabu hande kadi be mapike fino honno be wadirta da'wa sabu hari bappa mabbe no sakki beya fi lorrugol be hari hibe mari tan hibe mari ko wiete tayonowo sa yonowo no dugol hibe kadina joni non dum no foboni bi mana hande kadi on kambe ko be wawno noddude himbe ben kadina sabu hari goddo wata be lorrude bappa mabbe e gorol mabbe gol no sakki heferbe ben hande kadi bay ben don feƴƴini hande kadi be wawata hebude on opportunity be wawata hebude on ko wiete don gebal fi noddugol kadina haray do nula do sunaki fi ko nene Khadija feƴƴini ko be sunaki kanyum kadi ko inne wonde mata watara inne ko Abu Talib feƴƴini ko gonga dum don no natori e der yawter nden kono ko be buri sunade ko no ko tawde on da'wa on haray hande kadi sakama da'wa on hande kadi yaajata ko be gollayno e der hitande joni dum don hande kadi watto jini duubi buy fi yobe wadu dum don sabu haray himbe ben hande kadi lorraybe inna amu al-huzn dum don ko hitande honde wadi ko hitande sappa bore nden baynu laado ko wiete nulama baynu laado ko wiete innen wondema nulama duubi sappo ko don di piji do di wadi nene Khadija duma feƴƴini yide andi no nene Khadija no jeya Khadija bintu Khuwailid ibe jeya e sonna be weltinirabe nati aljanna no wuri ibe jeya e sonna be weltinirabe nati aljanna no wuri radiyallahu anha en jantoto do joni seedaaji e ko be wadani modi mabbe no jeya e dum non dettugol jawdi mabbe ni fu watta e soke nulado sallallahu alaihi wasallam no jeya e dum don kanyum kadi on dum bay woni Seydina Jibril jippike nulado sallallahu alaihi wasallam nulado sikki ko jinna wakke jippi e mabbe nulado sikki ko nawnare hebi nulado sikki ennen ko innen jinna hebi be Sayyidah Khadija makani nulado sallallahu alaihi wasallam da mari jikku modjo da jokki endan da andiraka fenande nawnare wawatama hebude haray sifa ma ko neddo modjo bi wala jippini bernde mabbe ne ko dum don fu Allah subhanahu wa ta'ala yobitiri be ko wiete kon aljanna wala no hirete noni no jeya kanyum kadi e ko nene Khadija hebi teddungal ko tata sonnajo hebali Allah nuli Seydina Jibril yaw yeto da Khadija alang hiwro ko kambe tun hebi on valeur do kambe tun hebi ngal teddungal do yo Allah nulu malaikajo ara yottina na nulado yo nulado yottin sonnajo on wondema Allah inni no hiwro sabu fewno sabu ko be darani dina kankon haray ko dum Allah subhanahu wa ta'ala mantir jaka enen andi do nulado sallallahu alaihi wasallam bay woni bappa mabbe feƴƴini e nene Khadija nden hitande do inna amu al-huzn be inni non wo haray hide mari cerno do molanado ibnu Sa'ad windowo ko wiete ko fi tarikh nulado sallallahu alaihi wasallam on no janti ka deftere mudum wondema hakkunde mabbe ko lewru e balde jogi hakkunde nene Khadija e Abu Talib
hakkude maɓɓe joni noon ko hombo atti feƴƴinde ɗon defte goyni ko inne wondema ko nene Khadija defte goyni ko bappa maɓɓe ala kulli hal haray lewru e balɗe 5 no hakkude maɓɓe mi mana honɗum ko wallitotoɓe diina kamɓe fof e on leere ɗon ɓe lewru wotoru tawi ɓe fof hande kadi ɓe feƴƴini hande kadi noon julɓe ɓen kadi naati e ko wiyete scénario go julɓe ɓen naati e ko wiyete hande kadi e nambara go saabu hande kadi Abu Jahli innen Abu Lahabi Walid ibn al-Mughira e ko nandi e ɗen kohoɓe heferɓe fof ɓeɗo fof andi wondema hande kadi wallowo nulaɗo hande kadi dandowo nulaɗo hande kadi innen wallitotoɗo nulaɗo ala ko ɗum waɗi en hiɓoyay ka darsuji men arayɗi ko honno kadi ɓe ɓeydirta lettugol julɓe ɓen sonde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu kamɓe ɓe waɗi ka hoore maɓɓe wondema allahu subhanahu wa taala haray wallata nula joni noon goɗɗo no wawi landitade ene ko fi honɗum ɓeɗo fof ɓe mayidi jannguɓe ɓen inni allahu subhanahu wa taala ɗo ko holli heferɓe ɓen sabu si diina kan yaaruno yeeso tawi ko Abu Talib wonno sabu heferɓe ɓen koni en nayno ka diina mon ka heeɓi doole kono ko gooto e amen woni sabu han ka yaar yeeso Allah no faalaka ɗum no wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al kafirun jaka mi andi on Allah subhanahu wa taala kala mo nulaaɗo ɗetti ɓernde mum nden faala yowde e muɗum Allah naɓa on ɗo fi andingol nulaaɗo wondema ka diina ɗo ko min naɓataka ko min naɓata mi mana Abu Talib ka nulaɗo hoolori ɗon inne wondema Abu Talib fi wallugol ɓe ko ɗon Allah naɓi Abu Talib hollugol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mofte maɓɓe ɗen haray ko Allah hoolorte ko Allah naɓata piiji ɗin joni noon ñande joni noon hiɗen sifade goto e goto maɓɓe Abu Talib ñande ma yeyno nulaɗo ala ko nulaɗo etaki fiyo ɓe sintir sabu fiyo ɗum sabu ɓe darike ɓe defandi ko wiyete l'islam ɓe walli l'islam ɓe walli julɓe ɓen ɓe rondinama kañum kadi nambaraji sabu julɓe ɓen hay so tawi woni wonaɓe julɓe no ano jeeya ɗum no ñande ɓe feƴƴinayno Abu Jahli e goɗɗo no wiye Abdullahi ibnu Abi Umayya ɓen ɗon no jeeyano ñande Abu Talib feƴƴinayno nulaɗo ari naati tawi ɓen no dari ka ɓe nawni ɗon nulaɗo makani bappa muɗum innu la ilaha illallah innu la ilaha illallah a naate aljanna innu la ilaha illallah maya ko a julɗo sabu an a walli dina kan kono honnu bappa maɓɓe fuɗɗi makude la ilaha illallah tun Abu Jahli kañum e Abdullahi ibnu Abi Umayya ɓe inni on a yaltay a bonnitay teddungal mama soro ben mangal Abu Muttalib a bonnitay teddungal suudu ma ndu a bonnitay ɗum ɗo ɓe sifi ɗon ha bappa maɓɓe inni awa kañum kadi trayata kañum kadi janfotako ko wiyeten kon leñol ngol ɓe janfotako leñol maɓɓe ngol ɓe salimakude on ɗum innen shahadateyn ɓe sali silmude ha ɓe timmi ɗum ɗo ko ɗum holli en ko jokkodirgol e yimɓe moƴƴuɓe sabu si ko himɓe moƴƴuɓe Abu Talib jokkodirno Abu Talib silmayno kono sabu wonugol ɗon Abu Jahl e ko wiyete o neɗɗo Abdullahi bun Abi Umayya ko ɓe ɗo woni sabu hadi Abu Lahabi inne wona Abu Talib silma nulaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe gayni ɗuma timmude nulaɗo maki la astaghfiranna laka mi haray kon ɗum haray mi daara mi ɗaɓɓante yaafuye ka Allah si Allah haɗalila mi ɗaɓɓante yaafuye ka Allah bi mana mi toroto Allah yo Allah yaafoma si Allah haɗa Allah nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗum ɗon tun Allah subhanahu wa taala jaabiɓe ma kana linnabiyi walladina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walaw kanu ulul qurba ba'dama tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah subhanahu wa ta'ala jippini aya on jaabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam aya on ko honɗum no mo firti laatanaki annabajo wo annabajo laatanaki julɗo wo julɗo yo on tigi insinano yo on tigi ɗaɓɓiri yaafuye yo Allah accan lil mushrikina sirkuɓe ɓen walaw kanu haysi sirkuɓe ɓen laatike ulul qurba ko jomiraɓe ɓadodira haysi ko siɗɗo ma siko kefeero sellata ya innu yo Allah yaafomo Allah subhanahu nulaɗo honɗum ɗo holli on ɗum nulaɗo harno maapi ha kono Allah subhanahu wa ta'ala inni hoore ko maapiɗa kon kadi haray ko ya heddo ka dina kan newna ɗum no annabajo wo yimɓe gomɗinɓe ɓe wo sellanaɓe yo ɓe yoɓe torano yaafuye wonande mayɗo e hoore kefelakako koni Allah subhanahu wa ta'ala jabori aya go kadi jippi kadi fayfi jabagol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabt
awonali on ko afewnowo be faala da yo fewbe ko mbo fewnata wallahu yahdi man yasha walla fewnata mo faala alla mu yali yo abi talibu silmu o silmali dum don hay stay woni dama pori dum don ko do piji din ko jungo alla woni hiden mari kanyum kadi jonnon hiden mari kanyum kadi hadith ka sahihaini sayyidina abbas ari landi nulado sallallahu alaihi wasallam sayyidina abbas in bappa ma non walleno bappa ma anyalima bappa ma dartanike wallitike ka dina annon ko annabajo ko nu wadanda bappa ma bi mana sayyidina abbas landi dum lando bappa ma wallima bappa ma sakike ma bappa ma dankike ma jonnon bappa ma yore ke frankago ko nu wadanda ndare do ko nulado jabi sayyidina abbas radiyallahu anhu nulado maki wonde ma si wonano haray mi torani kebe ko wiete Allah yo Allah ta luttimbe ka der jahannama be wonay ka hore jahannama bi mana be nata yonno jahannama be nata jahannama sabu me mayde non e ke frankaku ko woni be wonata ley fi darakil asfal minan nar be wonata ley ko non nulado maki be wonay في ضحضاح من نار ولولا أنا نلاد ما كسي ونانو مين لكان في درك الأسفل من النار أنك كليه تم ونينو كون سابق أولتي يركو أولتي دينا كان أنا إني دو نلاد سرناكي بال نلاد جابي سيدنا عباس يركو بولتي دينا كان كون الله إتى بكلي جهنم أدك دو جهنم كون هندو يبندرتون دو كونو هولي إنو كل كمي بيت ولياج ma ko mi biddo tanirawo dum do ma ko mi biddo cernojo ma ko mi dum do la yughni min haraka Allah subhanahu wa ta'ala shay'a ko golle ma den nafoyte sabu si nafore no wallay no stayno woni jeygal no wayno Abu Talib wallidi na kan haro ko nonno ka jahannama o woni ko yeri ko moddi ko wadi ko Allah inni awandema jawnaymo ittakali addaga kadu kono haray mo kande jahannam haray ko ni hadisaji din ariri ko yowondiri do en wolay woni sedani ko yowondiri qissa ko wieten ko inen en wada Abu Talib amma nene Khadija kanyum kadi fe'ingol mabbe gol kambe ko sumaye wana no wonni ni sumaye nene Khadija kanyum kadi ko sumaye be fe'ini hitande sappa bore de bawo no laado inne wandama hitande baynu laado no lama duubi sappo bawo duubi sappo haray nene Khadija fi'ini tay nene Khadija no mari on 65 sana hibe mari on duubi cappande jeego e jogi nene Khadija ko fe'iniri ko duubi cappande jeego e jogi bibbe nulaado be fop ko be do woni on yumma mabbe si wona biddo goto maketedo Ibrahim on don haray ko sonnajo no wi'e Mariatul Qibtiyya haray on don ko Egyptien jo woni yumma makko ille wondema ni nene Khadija fe'ini tay hino mari on inne 65 bi mana du cappande jeego e joyi nden hitande don hari nulaado no mari jelu nulaado no mari kanyum 50 mana du cappande jeego sabo enen en jangino wande ma fewndo be jombindirayno hari nulaado ko mo duubi no gayje nene Khadija ko duubi cappande jogi kaabe jombindirayno nulaado non sallallahu alaihi wasallam no sifana den fi nene Khadija ida gandi nene Khadija ko nema mo wala naado wanande nulaado sallallahu alaihi wasallam nulaado maki hadisa selludo ka sahih inna wanda maka sahihaini nulaado maki nene Khadija gomdinilam nene Khadija wallilam nene Khadija ko wieten kon fewndo fou habimmi ko on lere don nene Khadija hidimmi fewndo fou sali jonnu gollan ko jogi kon nene Khadija ko don detti jawle mum de watti e soke an ko wadi nulaado maki wonde ma haray Seydina Jibril yeti kebe Allah inni no hiwrobe be weltidirama natugol aljanna haray ko dum do mo kala yeli dum do fo ko nu ngatini o sonnajo do o jogiti modi makko no mo'iri o buttini modi makko bernde no modi makko no mo'iri haray enen kadi ko di do peji tori den ka dewle meden woni non ko gorko on woni ko debbo haray bay non nene Khadija fe ini Allah weltiniri be ko wiete aljanna be natay aljanna sabu ko be walliti kon dina sabu ko kambe woni sonnajo arano natudo on ka l'islam e hellifa ben sonna ben fop ko kambe atti natude ka l'islam bay nene Khadija fe ini be weltinirama aljanna
nula do sallallahu alaihi wasallam jombiti nene sauda ida mari sonnajo nula do makete be saudatu ben non hari be jombama e dewgal go be seedi dama nula do jombiti ben non jaka mi andi on nula do jombu nene khadija hari nene khadija seedi dama bay nene khadija kadi fe ini be jombiti kadi on nun nene sauda hari ben non kanyum kadi ko seedi dama ko hollen do ko nun enen hande goddo susta on nun ennude wondema mim komi dewgal aranal ngal mi jombay seedi dado ko ineten ella la kadina jombugol seedi dado ka dewgal ma aranal dum hina e fi sabu nula do kambe ka dewgal mabbe aranal ko sonnajo seedi dado be jombuno ka dewgal mabbe kadi de labanko sonnajo seedi dado kadi be duman sabu ko nun dabba ka dewgal ko yurmodiral e giggol e ko wiete inen nyibugol e l'islam wona innugol odo no mari duubi odo ala duubi bayno woni innen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jombi nene sauda lewru feƴƴi ɓe jombi noon hande kadi on nene seydatu aicha ɓe jombi nene aicha iɗen andi ko ɓeɗo tun ɓe jombi jiwo ɓeɗo tun e nder sonnaɓe nulaɗo men fop ko nene aicha tun ɓe jombi ko wiyete jiwo tawata hara ko jiwo mo wonano e dewgal tata ko kamɓe attoto ɓe jombude ko nene wiyeten aicha allah muyi noon kadi nene aicha kañum kadi jiidaki few ɓe jiidaki few mi mana jiwo mo ɓe jombi on ɗo jiidaki few ko mo ɓe jombi on tawata jombanoma seedinama ko woni yumma ɓiɓɓe maɓɓe ɓe fof ɗum ɗon ko honɗum holli piiji ɗin fof koye jungo allahu subahanahu wa taala woni naafi anga jombi jiwo addirta ɓiɓɓe wona fi anga jombi seedinaɗo ronkirta heɓude inne wondema ɓiɗɗo piiji ɗin fof haray ko e jungo allahu subahanahu wa taala woni inne wondema nulaɗo sallllahu alih wa sallam jombi nene aicha kono nene aicha ɓe jombali ɓe tum ɓe ari ka suudu maɓɓe ɓe jombuɓe ha gasi ɓe heddi ka maɓɓe on tuma noon en hiɓoya kañum kadi ko honno nene aicha noon hawtiroyta ka maɓɓe janggo darse men on ko ɗum wonata innen bapa maɓɓe feƴƴini ɓe sonnajo maɓɓe o feƴƴini ko ɓeɗo wonnoɓe e wallude janggo darsu men on heferɓe ɓen noon yana e ko wiyete julɓe ɓen e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam lettiraɓe konnguli bonɗi lettiraɓe juuɗe lettiraɓe ɗenɗe lettiraɓe piiji ɗi fof ha nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maka haray miɗo faala yawde e ɗe cae takko makka ɗo mi yaha mi fattoyo ɓen ton mi yiwa ka leydi makka ɗo saabu ɓe lorrimen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maka noon hila mari kawiraɓe an goo kawiraɓe saare no ɗo wiyetede taif ko saare wonde takko makka taif ɓeyna saare no takko makka wiyetede taif hewɓe hoɗuɓe ton ɓen ko kawiraɓe an haray mi yahay mi fattoyo ɓen ɓe immina goɗɗo yo yaw yeeto ɓen nulaɗo no faala seenade ka maɓɓe ton ɓen ko ɗum en ennata ɓen inna mene meɗen faala yo ar o hoɗa kamen ɗo ha si yimɓe makka ɓen falaka moto sabu men fo ko non komin siɓɓe sabu ko kawiraɓe makko tummota ata ɗo jaka honɗum jaka ɓe faala lorro nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaka na gonga nulaɗo moɓa ko wiyete kon sahabajo goo enen yewtede ɗo woni a darsu men on janggo ɓe seeno ko wiyete taif ɓe tawa ɓe no habburi ɓe kaaƴe e paɗe e ko nande muɗum fiɗa ɓe ɗon ha barmina ɓe tawatara hina gonga nulaɗo tawa heɓali ko wiyete werde ɓe hiltito kadi a makka e on lette ɗon inchallah janggo ko ɗum ɗo woni darsu men on ko honno nulaɗo senorto e nde saare wiyetede taif ko honɗum waɗoyta toon kadi ko honɗum e makuji kadum kadi nulaɗo makoyta toon haray ko ɗum ɗo woni darsu men on janggo inchallah haray lan hatta ka darsu men ɗo inchallah hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray lan andintina dareɓe vidéo ji ɓe ɓen yiɓe wawi men kadi suivude ka youtube ɓe winda uddital dina haray kadi hiɗen tori jama o abunagol ka chaine haray hiɗo wawi hiide toon none e ko wiyete gande ko yowodiri e arabu kon fo woni ko balaga nahu sarf e ko yowodiri enen ɗo gandi fou haray ɗo wawi men hirde wona no wonɗen heeriɗo men ni ka facebook ɗo wawi men hirde kadi ka youtube e uddital dina adresse on ko uddital dina haray la hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh